Longeta i gips nije ista stvar. Jer često mi ljudi postavljaju pitanja, stavili smo longetu, pa onda nakon toga sam tek dobivao gips, pa zašto to nije išlo odmah u gips? Kada stavljate gips na jedan, recimo, otečeni skočni zglob i unutra je, ne znam, došlo do nekakve frakture, pukla kost, ako stavljamo odmah na to gips, dok je noga otečena, ona će ta oteklina će kroz 2 tjedna, recimo, splasnuti i onda ćete unutra više nećete imati isti volumen i isti obujam na koji je gips napravljen, jer gips kao takav je čvrst, on je cijeli, znači cirkulaz, on je cijeli oko cijelog ekstremiteta i kad se smanjuje teklina, onda vam unutra više nema isti volumen, gips nije gdje bi trebao biti, noga pleše, radit ćete si žuljeve i gips nema funkciju. U gipsu također, ako vam noga krene jače oticati, postoji šansa da se zaustavi cirkulacija i dolazi do nekroze, znači dolazi do oštećenja tkiva. To je također nešto zašto gips ne smije ići na oteklinu. Longeta je mekša, svakako, ne ide oko cijelog ekstremiteta i oko cijelog zgloba, nego do pola i okolo ide zavoj. Na longeti imamo prostor za oticanje, prostor kojim nama fizijima je draža longeta jer možemo i po potrebi skidati, raditi već ranu rehabilitaciju, pogotovo u profesionalnom sportu, kad je to jako bitno da se što ranije krene, ako je to moguće. I isto tako vam longeta se prilagođava, znači možemo ju zavojem prilagoditi. Kada oteklina splasne, sve je uredno, kost još nije zarasla, prelazimo na gips. Iz toga razloga ste prvo imali longetu, a onda gips.